Boris, evo, otvorio si prvu temu, sad je red da otvoriš i drugu temu. Evo, pojavilo se pitanje jednospolnih škola u Hrvatskoj. Dakle, čisto da objasnimo, dakle, riječ je o jednom specifičnom pristupu obrazovanju pri kojem se pohađanje nastave odvojeno vrši za djevojčice i odvojeno za dječake. Te jednospolne škole nisu ništa novo u svijetu, dakle, vidimo u većini razvijenih zapadnih zemalja, dakle, sve zemlje anglosaksonskog svijeta, Velika Britanija, Australija, Novi Zeland, Kanada, pa onda druge razvijene zemlje poput Norveške, Švedske, Danske, Irske, Belgije, Nizozemske, Islanda, pa zatim imamo u razvijenim azijskim zemljama Singapur, Japan, Hong Kong i Južna Koreja. Dakle, praktički vidimo da cijeli razvijeni svijet ima jednospolne škole, negdje su one privatne, negdje su poluprivatne, negdje su javne. Imamo i uglavnom je interesantno da se te jednospolne škole uvijek vežu za elitne zapravo škole. Tako imamo najpoznatiji primjer su škola Weatherby i Eton u koji idu engleski prinčevi, članovi kraljevske obitelji. Međutim, u Hrvatskoj je to postala kontroverzna tema. Dakle, zašto nešto što je u svim zapadnim zemljama je prisutno već jako puno godina, u Hrvatskoj izaziva takve kontroverze i medijski interes i postoje ljudi koji su za i protiv. Evo, možeš malo o tome. Da, ovako, ajmo krenuti onda zapravo analitički. Činjenice su ove koje ste rekao, znači postoje škole, jednospolne škole ili istospolne škole širom svijeta i u zapadnom svijetu, i istočnom svijetu, u islamskom svijetu. Na neki način one kao fakat postoje. Činjenica je da se njihov broj smanjuje kroz vrijeme, da zapravo sve više škola u cijelom svijetu postaje spolno miješano, na neki način uključuju učenike zajedno. Na ovim prostorima zapravo od uspostave masovnog obrazovanja, dakle obrazovanja cjelokupne populacije, većina škola ili gotovo sve škole su, osim vjerskih škola, miješane, znači u koje idu i dječaci i djevojčice. Ono što je izazvalo kontroverzu je zapravo način na koji su se određene teze plasirale u javnost i onda opet reakcija javnosti, zapravo jedna, ako hoćete, pomalo stihijska reakcija javnosti. Teze koje su se plasirale u javnost su zapravo da učenici ili učenice u jednospolnim školama ostvaruju bolji akademski uspjeh i da imaju određene bolje odgojne ishode kao takve. I isto tako zapravo potaknulo se, odnosno istaknuta je još jedna teza koja je zbilja kontroverzna, a to je da se u takvim školama zapravo potiče normalnost u odnosima sa suprotnim spolom. Sve te teze sa znanstvenog gledišta su vrlo sporne i ja ću to zapravo na neki način pokazati. Naime, nema znanstvenih dokaza koji bi potvrdili da jednospolno ili istospolno školovanje ostvaruje bolje ishode od višespolnog ili obrnuto. Na neki način nema dokaza koji bi to napravili. 2014. godine u jednom od najprestižnijih psiholoških časopisa, Psychological Bulletin, Palke, Heidi i Allison su napravili meta-analizu svih dosadašnjih, odnosno većine dosadašnjih istraživanja koja gledaju upravo utjecaj istospolnih i višespolnih škola i to na različite elemente. Znači na element školskog uspjeha i to kroz matematičku pismenost, prirodoznanstvenu pismenost, čitalačku pismenost, odnos prema školi, rodno stereotipiziranje, psihosomatske efekte i ono što su zapravo našli nakon te meta-analize je da zapravo razlika ne postoji. Znači nije moguće tvrditi da jedno školovanje zapravo je bolje od drugoga i da na ikoji način zapravo odrastanje u takvom okruženju ima bolje ishode nego drugdje. Naime, osim toga, za takve znanstvene dokaze bi trebalo imati određene i znanstvene parametre koji bi to utvrdili. Pa je tako 2011. godine u najprestižnijem prirodoznanstvenom časopisu Science-u objavljen članak Halpern suradnika o tome, o pseudoznanosti vezanog u istospolno obrazovanje. Naime, da biste utvrdili takav dokaz, odnosno da biste mogli takvu činjenicu utvrditi, trebali biste imati zapravo eksperimentalni dizajn samog istraživanja, pa onda kada imate ove škole koje si spomenuo prije, znači škole koje imaju dugu tradiciju preko 400-500 godina, koje zbilja imaju, ako hoćete, elitistički element, tu se osim samog činjenice da su oni odvojeni po spolu, miješaju drugi elementi, socioekonomski status, manji razredi, bolje plaće nastavnika, veća posvećenost učeniku, mentoriranje učenika kroz dugotrajni period, što onda sve može imati, da tako kažem, ishod na drugačiji način. Ono što je tu ključno također reći da bilo koje od ovih istraživanja ništa ne govori o Hrvatskoj. U Hrvatskoj to ne možemo tvrditi jer u Hrvatskoj zapravo niti istraživanja postoje, niti ono što je u Americi, prošli put ste govorili o zlim klaunovima, niti ono što se događa u Americi, niti ono što se događa u Finskoj ili Austriji se ne može u obrazovanju jednostavno prenijeti u Hrvatsku. Sad, samo da na neki način otvorim temu i prema ovim drugim elementima neznanstvenim, nedvojbeno je da se djevojčice, dječaci, muškarci i žene biološki razlikuju. Međutim, u obrazovanju puno je veća razlika unutar spola nego između spolova. Puno je veća sličnost između, recimo, Marije i mene u nekakvim elementima koji su važniji za obrazovanje nego između nas. Po kognitivnim stilovima, po stilovima učenja,
po intelektu, ako hoćete, metakognitivnim elementima, je puno veća sličnost između spolova nego unutar spolova, da bi zapravo se moglo tvrditi da je takvo odvajanje moguće i potrebno. Također, i tu ću završiti, postavlja se pitanje, i mnogi kritičari su zapravo na neki način i tome pristupili, je zapravo odgojna komponenta škole, odnosno činjenica da škola ne bi trebala biti otuđena od života, da je zapravo situacija gdje odrastaš uz isti spol, gdje ti predaje isti spol, na neki način ne replicira život koji živimo i ne pripremate za život koji živimo. Dobro, ovo, evo, samo da napravim mali uvod za malu repliku. Znači to što se pa nije istraživanja, ima ih istina jako puno i ima jako različitih rezultata. Recimo, ja sam našao jedno istraživanje u Australiji je provedeno gdje kaže da 7% učenika ide recimo u jednospolne škole u Australiji, a ako pogledate koji su postotak učenika koji na završenom ispitu dobija najveću ocjenu, 26% je iz jednospolnih škola, što sugerira, znači ima više tu različitih istraživanja. Sad je opet pitanje nekakvog osnovnog našeg antropološkog polazišta. Meta-analitički podaci koji zapravo naprednim statističkim metodama gledaju efekte, veličine efekta u pojedinim studijama. I ova meta-analiza koju sam ovdje iznio je napravljena na podacima 1,6 milijuna učenika iz svih zemalja svijeta. Uključuje preko 800 studija, u sam onaj filter je ušlo 184 najrigoroznije studije. I zapravo gleda od vrtića do kraja srednje škole takve efekte. Ovo ne znači da takav efekt negdje ne postoji. Ne znači da zapravo na neki način u nekim školama se ostvaruju bolji ishodi. Međutim, to nužno ne treba biti vezano uz činjenicu da su to istospolne, odnosno jednospolne škole. Da, okej. Znači, sad stvar je opet interpretacija tih rezultata. Evo, recimo, imam još jedno istraživanje, evo, pa možeš ti, Marija, komentirati. Recimo, zanimljivo je bilo da među djevojčicama koje su išle u jednospolne škole postoji veći interes za STEM područja, dakle za matematiku i prirodoslovlje. Možda zato što ne osjećaju toliki konkurenciju od dječaka, pa prije se opuste u to. I također jedno isto interesantno istraživanje je pokazalo da kad gledate tu socijalnu komponentu, dakle brakove, udio rastavljenih brakova je manji kod ljudi koji su pohađali jednospolne škole. Dakle, jednospolne škole stvaraju jedan drugačiji odnos prema drugom spolu koji, evo, po nekim istraživanjima rezultira time da su i ti brakovi stabilniji, ima manje razvoda. Evo, možeš to možda komentirati i odgovoriti na ovo. Što se tiče ovih istraživanja koja pokazuju, odnosno pobijaju da je bolje obrazovanje u istospolnim školama, rekla bih, bar mi se logički nameće, da je vjerojatno razlog zato što je bolje obrazovanje tamo pitanje elitizma i tradicije pojedinih škola. Dakle, škole, barem što se tiče anglosaksonskog svijeta, koje su istospolne, su internati, najčešće imaju dugu tradiciju, znači dobru financijsku strukturu i pružaju dobro obrazovanje. Dakle, ne zbog činjenice što su one istospolne, nego zbog činjenice da imaju takvu potporu, one mogu proizvesti učenike koji postižu bolje rezultate. No, jedan drugi dio mi je zanimljiv ovoga što je Boris govorio, o sličnostima i razlikama koje možda postoje ili ne postoje među nama, ali evo ja mogu reći da iz ovoga što si ti sada rekao da sam ja najveće razlike primijetila između Borisa Jokića nekada i Borisa Jokića koji je sada govorio. Dakle, ti si rekao da su razlike unutar jednog spola često veće nego razlike između dva spola. U jednom znanstvenom radu Boris Jokić, Zrinka Ristić-Dedić, koji se bavi razlike u školskom uspjehu učenika 3. i 7. razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj s obzirom na spol učenika i obrazovanje roditelja, populacijska perspektiva, dakle to je tvoj znanstveni rad. Ti si naveo niz tvrdnji koje govore upravo suprotno. Dakle, rekao si samo kratko da spoznaje o značajnim povezanostima spola i sesa obitelji i obrazovnih postignuća među najkonzistentnijim su nalazimo u polju obrazovnih znanosti u različitim obrazovnim sustavima. Onda nadalje, nakon što se bavio tom analizom kako stvari funkcioniraju u Hrvatskoj, otprilike da djevojčice dobivaju bolje ocjene iz hrvatskog jezika nego dječaci, zaključio se da ovakve razlike u obrazovnom postignuću djevojčica i dječaka ukazuju da sustav osnovnog školovanja ne pogoduje podjednakom razvoju i napredovanju svih učenika. Povećanje spolnih razlika u obrazovnim postignućima tijekom osnovnoškolskog obrazovanja posebice zabrinjava jer može ukazivati na činjenicu da škole i nastavnici ne uspijevaju privući, zainteresirati i motivirati dječake za postizanje boljeg obrazovnog postignuća. Sad se meni nameće, ja moram priznati kad sam prvi put čula za istospolne škole, iako je riječ, a to nismo uvodno napomenuli, o jednom medijskom spinu da se to želi nametnuti Hrvatskoj, dok je bila u pitanju konferencija jedne određene grupe, a ne pokušaj
uvođenja istospolnog školstva u Hrvatsku. Dakle, meni je to zvučalo vrlo, vrlo nesuvislo. I sama ideja, jer sam išla u školu koja su bili prisutna oba spola i to mi se činilo normalnim. No, nakon što sam pročitala ovaj znanstveni rad i brojna druga istraživanja koja ukazuju na to da postoje razlika u obrazovanju u obrazovnim postignućima između djevojčica i dječaka, otvorile su mi se dvije mogućnosti. Dakle, ili je ta razlika spolno urođena, ili ta razlika proizlazi iz obrazovnog sustava. Ako je ta razlika spolno urođena, ima smisla da se sustav pozabavi odvojeno sa oba spola i postižu različite rezultate. Ako ta razlika nije spolno urođena, nego razlika proizlazi iz sustava obrazovanja, u ovom sustavu obrazovanja u kojem djevojčice postižu bolje rezultate, u slučaju da se pozabavimo time da omogućimo dječacima nekakav alternativni način u kojem bi oni postizali jednako dobre ili bolje rezultate, mi bismo promijenili sadašnji sustav koji odgovara djevojčicama. Dakle, njih bismo na nekakav način unazadili. Što opet opravdava mogućnost toga da iz te perspektive logički ima smisla da se djeca, da možemo razgovarati o činjenici, ne uvoditi, nego pružiti nekakav alternativni način obrazovanja, da se djeca obrazuju i u istospolnim i u raznospolnim školama. Ajde, Boris, samo kratko pa... Ne, evo, dobro, ovo je zanimljivo da se razgovara ovo. Na krivi način zbog tih medijskih spinova koje je spominjala je uopće ova priča bukla u javnosti. Dakle, lagali su. Na naslovnicu Novog lista su stavili nešto o čemu nije bila riječ. Dakle, riječ je o jednoj konferenciji velikoj sa puno sadržaja gdje se govorilo o mogućnostima alternativnog školovanja u Hrvatskoj koje već postoji. Dakle, postoji zakonske mogućnosti. Nije se govorilo samo o jednospolnim razredima ili školama, nego se govorilo i o homeschooling, dakle učenju kod kuće gdje bi djecu spremali, ne znam, roditelji, rodbina, bližnje, onda bi oni polagali ispite i tako napredovali u tom formalnom steknutom stupnju obrazovanja. Dakle, govorilo se o nečemu, nije nitko nametao jednospolne škole u sustav javnog školstva, ali govorio da sad svi moramo u toj konzervativnoj novoj Hrvatskoj koju neke grupe tobože žele imati odvojene škole. Mislim da je dobro razgovarati i o alternativnim modelima, ali da nam u fokusu treba biti naše javno školstvo. Kako njega učiniti boljim i kvalitetnijim. Neke razlike definitivno postoje. Meni se vrti, evo i ja ću sad nabaciti jednu bombicu za razmišljanje. Vidimo to u tim godinama u osnovnoj školi, prije svega znamo da djevojčice ranije ulaze u puberte, da su razvijenije od svojih vršnjaka. Govorili smo o jednoj vršnjačkoj interakciji, pa spominjala se evo i seksualnost, pa nekvi prvi kontakti u tom smislu i slično. Ako curice ulaze ranije u pubertet, iako su razvijeniji od svojih vršnjaka. Znamo svi taj problem da kad smo bili sedmašicama je nekako mogao zrelošću parirati osmaš ili čak ona iz prvog srednje, dok smo mi bili outsideri u odnosu na svoje kolegice. Možda bi trebalo razmisliti o tome da dječaci kreću u škole godinu dana kasnije. To bi bilo zanimljivo. Evo, jer mi moramo diskriminirati. Dakle, mi diskriminiramo sada djecu po dobi. Dakle, djeca od 7 godina idu u jedan razred. Oni od 8 godina idu u drugi razred, s 9 u treći i tako dalje. Dakle, razdvajamo, vršimo diskriminaciju na osnovi dobi. Moguća je i ova diskriminacija razdvajanja, da tako kažem, u procesu, jer su kao slični u nekim sklonostima na temelju spola. Ali možda bi trebalo razmišljati o nekakvim kombinacijama. Ako je dječak od 8, ne znam, ako je ovo gdje je djevojčica s 13 godina, ako je tu dječak sa 15, možda bi trebalo razmišljati u toj kombinatorici. Ili spominjalo se STEM područje, negdje gdje vidimo tendenciju jednog spola da uči brže određenoj dobi, neki sporije, možda bi tu trebalo stvoriti nekakve kombinacije unutar postojećih škola po područjima. Ali treba raspravljati o ovim stvarima bez straha da nas se optuži. Bilo za neodgovorno revolucioniranje školstva, bilo za nekakav tupi konzervativizam, držanje postojećeg bez argumenata, ne znam, bilo za nekakve diskriminacije, bilo na temelju spoli, dobi i ostalo. Dakle, cilj nam je da se postignu maksimalno dobre rezultate i mislim da treba razgovarati o svim modelima, uključujući ove alternative. Ono što mene najviše zanima zapravo u ovoj priči, to je članak 64 Ustava Republike Hrvatske koji kaže da roditelji imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece i modelu obrazovanja. Sad zanima me, Boris, komentirat ćeš i ovo drugo, ali da li ta sloboda stvarno postoji u Hrvatskoj? Evo, vidjeli smo prvo, dakle, jednospolne škole na jednom portalu, lijevo orijentiranom portalu, bilo je glasanje da li treba zabraniti škole. 80% ljudi je reklo da treba zabraniti, dakle ne uvesti javno, nego zabraniti jednospolne škole. Također prije toga je bila rasprava o homeschoolingu, o ovome učenju od doma. Jako puno ljudi je reklo da to treba zabraniti. Onda mene zanima da li je to
da li ja, evo, kao roditelj, imam pravo odabrati vrstu obrazovanja za svoju djecu ili to u potpunosti spada na državu. Ako to u potpunosti spada na državu, onda ovaj članak 64 iz Ustava Republike Hrvatske je zapravo mrtvo slovo na papiru. Taj članak će biti sigurno u sljedećim godinama, u desetljeću, predmet sporenja vezano uz obrazovanje. Ja bih rekao ovako, različiti pluralizmi u obrazovanju su dobrodošli. Znači ja uopće, ovo kada neko kaže da nešto treba zabraniti, ja prvi nisam za zabranu, što više mislim da na neki način zabrana ne bi trebala postojati kao takva. Smatram da kao roditelj smiješ odabrati odgoj svoje djece i da ne da smiješ, nego imaš pravo na to, ali isto tako smatram da ga onda trebaš i platiti na neki način. Znači, ukoliko takva mogućnost postoji, recimo u ovom slučaju, od alternativnog, drugačijeg oblika obrazovanja, koja je dostupna na tržištu, mislim da bi onda na neki način trebalo se osigurati da je to i plaćeno. U Hrvatskoj postoje dvije takve škole, osnovne škole, znači Ružičnjak i Lotrščak. Ja čak i znam osobe koje stoje iza toga i bili smo i jesmo i poznanici i prijatelji, zajedno smo i odrasli, neki ljudi koji su iza te inicijative. Međutim, onda se tu treba otvoreno reći neke stvari. Znači, radi se o vjerskim školama, ovim dvijema istospolnim, znači vjerskim katoličkim školama koje imaju istospolnu organizaciju gdje predaju također istospolni nastavnici, odnosno muškarci predaju dečkima, žene predaju, učiteljice predaju djevojčicama. Također treba reći neke stvari koje su tu, i oni javno to govore, znači da je tamo vjerski odgoj adekvatno zastupljen, da je to važna dimenzija izgradnje karaktera, izgradnje vrlina, vrednota kojima također se jasno kaže u oba dvije škole da je duhovna briga povjerena prelaturi katoličke crkve, Opusu Dei. Na neki način to isto tako treba, od toga ne treba raditi bauk, to nije bauk, međutim stvari treba postaviti na jasne parametre. Isto tako treba reći, budući da se radi o vjerskoj školi, da je dio financiranja toga iz javnog budžeta. Ali čekaj, za homeschooling te hoćeš... Ne, čekaj, samo da ovo da dovršim misao. Znači, da je dio financiranja iz javnog budžeta. Sad to otvara pitanje Ustava. Znači, da li i drugi roditelji i drugi edukatori, drugi nastavnici mogu organizirati alternativne oblike obrazovanja i da li će im u tom slučaju država sa javnim sredstvima sudjelovati u tom financiranju? Jer ako je to tako, onda bi to trebalo biti na neki način norma, pravilo. Isto tako, mene kao poreznog obveznika, i vjerujem iz perspektive libertarijanske, zanima da li ja kao porezni obveznik mogu kontrolirati gdje taj novac ide. Isto tako se postavlja pitanje adekvatnosti tržišne utakmice. Što s onima koji imaju privatne škole, koje također imaju alternativne obrazce, gdje zapravo oni se natječu sa nekim koji ima javno-privatno na neki način određeno financiranje. A onda se postavlja ovo ključno pitanje koje si postavio prije, što je sa javnim sustavom obrazovanja? Kome su dostupni takva obrazovanja? Da li država može zapravo na neki način financirati butik škole koje su zapravo niša škole? Jer u situaciji gdje se javna sredstva na neki način gleda da se troše racionalno, postavlja se pitanje da li je to opravdano, da li je socijalno pravedno. A s druge strane, ja nemam ništa protiv zapravo u vezi ovih škola, u vezi nekih principa koje one promoviraju. Smatram ih zapravo pedagoški progresivnim, ne konzervativnim, nego progresivnim. I tu zapravo na neki način opet stereotipiziranje treba prestati. Znači na neki način to činjenica da se nešto zove vjersko ili nešto ne znači da je nužno konzervativno ili regresivno. Već unutra mogu biti i progresivni elementi. Međutim, ova pitanja su vrlo važna. Ti si nešto htjela, pada mi napraviti vaučerizacija kad pričaš o tome, ali to je druga tema. Treba ili ne treba platiti, da je zapravo ono oko čega se vjerojatno možemo zajedno složiti, a ne slomiti, da je temeljni problem odnosa javnog i privatnog obrazovanja i zapravo dostupnosti kvalitetnog obrazovanja i da onaj problem s kojim se mi sad još ne suočavamo, a anglosaksonske zemlje koje imaju takve jednospolne škole se suočavaju, je problem toga da je najkvalitetnije obrazovanje dostupno samo onima koji ga mogu sebi priuštiti. Mi za sad još uvijek imamo relativno snažno javno obrazovanje, no ako će se razvijati do te mjere takvi alternativni modeli, na kraju ćemo se svesti na ono što je dan danas najveći problem u svijetu, a to je da u Americi ljudi dižu kredite da bi mogli školovati svoju djecu i zato je važno ukazivati na važnost javnog besplatnog obrazovanja kao startne točke za daljnji život i koja bi trebala biti jednakopravno dostupna svakom djetetu. No drugo pitanje mi se ovdje čini važno kada o ovome govorimo i sad ovo što je Boris pokušao reći oko toga da vjersko nije nužno bauk, je da se mi nismo u našem društvu dogovorili oko toga što znači pluralizam. Dakle, konkretno ovaj problem istospolnih škola koji se javio u medijima se javio zato što je on proizašao iz jedne konferencije o odgoju i obrazovanju koja je bila konzervativnog karaktera. Ona jest bila organizirana od jedne konzervativne društvene skupine i ne smatram to ničim strašnim. Što više, ono što je sad tu problem ovoga
načina da se mi nismo dogovorili oko toga što mi podrazumijemo pod pojmom pluraliteta je to da li treba taj pluralizam postojati unutar svake skupine, unutar svake konferencije ili unutar svakog medija, ili taj pluralizam treba postojati na državnoj razini, pa bi mi svi u nekakvom liberalnom duhu trebali tolerirati konzervativnu konferenciju i liberalnu konferenciju koje ne moraju nužno imati pluralizam unutar samih sebe. Ova konferencija je bila konzervativna, ona je imala jedan panel o štetnosti uvođenja rodne ideologije u škole, dakle nije imala panel o problemu uvođenja rodne ideologije u škole gdje bi se sagledavale obje strane, nego je proizašla iz jedne perspektive. Ali naše društvo, i to je naišlo onda, i ne samo to, nego sve ostalo, na negodovanje drugih članova društva. Dakle, naš društveni problem je oko toga kad pokušavamo postaviti pluralno društvo, što se nismo dogovorili trebali oni biti pluralno u svakom svojem segmentu, u svakom događaju koji se odvija ili na razini države. Evo, pri kraju smo teme. Nino, ti si nešto htio još? Samo za homeschooling, za ovo učenje kod škole. To što kažeš treba platiti. Recimo, ajde, model ako se to regulira da ja sad dijete koji ima 7 godina i ja ga doma učim sadržaj. Naravno, češće bi trebale biti te ispitne kontrole da vidiš jel taj čovjek uči šta dijete. I sad se pokaže nakon 2 mjeseca, polugodište, prvi razred, dijete položi s najvišim ocjenama te testove. Drugi razred isto tako radim ja s njim ili moji prijatelji poznanici, ovisno o predmetima. Bili se onda meni dio poreza trebao smanjiti ovo što plaćam za školstvo ako sam odrađujem ono što bi trebala zajednica. Postoje takve modeli u svijetu, da? Puno se tu otvara složenije priče oko sustava školstva, ali bi se složio s Marijom ono što nam treba biti u fokusu. Sve ove alternativne modele koji su dobrodošli kao i rasprave o njima je kakvo je naše javno školstvo. Dakle, koliko je ono doista besplatno ovo što formalno jeste, koliko je dostupno svima i koliko je kvalitetno. Ali ako mogu samo se nadovezati na ovo što je bilo prije rečeno, znači vezano uz hvala što čitaš radove, to mi je drago na neki način. Naravno da razlike u uspjehu postoje, one su vezane uz različite elemente i naravno da bi modifikacije unutar sustava trebalo raditi na taj način. Međutim, za rješenje ili za, ako hoćeš, adresiranje ovog problema, nije nužno separirati djecu u odvojene škole. Nisam siguran i da ljudi koji vode ove škole i žele uopće to nametnuti za cjelokupni sustav. Oni žele imati određeno rješenje za sebe. Ali isto tako želim reći ovu tezu koju si pomalo opasno tu provela, znači o biološkim razlikama o biološkim razlikama vezanim uz školski uspjeh. Ja bih samo tu naveo jednu stvar vezano uz to što su zapravo žene i kako su žene na ovim prostorima u Hrvatskoj zapravo, ako hoćete, probile tu tezu o biološkoj, da tako kažem, različitosti. Ispričavam se samo jedna, to nisam ja rekao, to si ti rekao. Nisam rekao biološki sigurno, samo jednu stvar hoću reći. 1960. godine je bilo 29,5% doktorica medicine u Hrvatskoj. 29,5%. 1990. ih je bilo 50,8%. 2014. ih je 61,7%. Da čitate 1960. pa se kaže zapravo biološki je na neki način uvjetovano da samo muški ili većinom muški mogu biti doktori. To na neki način treba probijati i sve rodne stereotipe, uključujući to da su neke discipline za nekoga, a neke za nekog drugoga, zapravo povijest pokazuje da se... Mislim da je to jedna dobra tema kad bude rada. Oprosti, ovo može zaista izazvati konfuziju. Kolega Jokić, ja nisam govorila o biološkim razlikama, ja sam citirala tvoj rad u kojem si ti govorio o povećanju spolnih razlika i o spolu učenika kao važnom faktoru, jednom od najznačajnijih faktora u gledanju obrazovnih postignuća kao najkonzistentnijim nalazom u polju obrazovnih znanosti. Dakle, spol, koliko ja znam, je biološka činjenica. Ovo će biti jedna zanimljiva tema kad nam se rada pridruži. Evo, dolazimo do kraja ove druge teme i krećemo na treću temu, online dating ili ljubav preko interneta.